Kolega Željko Glasnović, izvolite. Poštovane kolege, kolegice, 50 sklekava govorite tamo, možete vani to raditi poslije. Festival demokracije, je li to tako? Izvan domovinska Hrvatska, 6 sati mora letiti da glasuje, imaju duplo državljanstvo, oni se samo traži lova, ali tome dolazi kraj, jer dijaspora više neće trpiti šikaniranje izvan domovinska Hrvatska. Festival demokracije je za neki u medijima, a za neke totalna medijska blokada, medijska manipulacija. Kako mediji funkcioniraju u Hrvatskoj? Jesu to uopće hrvatske medije? Hrvatskom narodu je stavljen filter koji sprečava protok kritičnih informacija i to je filter između stvarnoga svijeta i ljudskoga mozga. Tu prolazi samo što hoće ovi bivši novinari iz Tanjuga, njihovi nasljednici i agitpropovci. Svi se moramo svi tražiti informacije utemeljene na činjenicama, a ne reklo kazalo. Moramo se svi uspostaviti budalizacije hrvatske države, a ne detuđmanizaciji. Primjer jedan, sad hajka medijska protiv neovisnih za Hrvatsku. Split je bio skup, puna dvorana, pozvane su sve medije, niko nije došao. I sad jedan krkan iz ovoga Večernjeg lista kaže kakav je to plan i program, zastava i micanje ove biste krvavoga bravara. Pa to ste vi nama nametnuli, vi. Vas ne zanima uopće plan i program, to nikog ne zanima. Mene je pitao jedan krkan iz lokalnih medija, kaže Glasnović, njega ne zanima nacionalna sigurnost, lustracija, njega zanima Glasnović. Je li ovo možda najljepša vlada do sada? Vidite to sada, evo, budalizacija hrvatske države, samo zabava. Zašto do sada neko nije pitao, zašto nije stvorena jedna skupina za strateško promišljanje iz dijaspore? Imate ljudi tamo, kvalificirani, toga nema. Zašto ta pitanja ne pitaju? Zašto ne pitaju pitanja o korijene privatizacije i pretvorbe i retroaktivnim zakonima? Zašto nisu provedeni? A neki feldmaršali predsjednici imaju teško lovi vani na bankovnim računima. Je to selektivna pravda? Zašto ne govore da su nam totalno zauzeli kulturni prostor, ove balkanski bedaci, glave iz bivšeg sustava? Ja mislim da mi živimo negdje tamo u 70. godina prošlog ovoga stoljeća. Balkanski bleferi koji nas predstavljaju vani, uzeli su kulturni prostor. Evo, kad bi gledali hrvatske proizvode vani, filmove, čitao knjige, vi bi mislili da ljudi u Lici opće sa svinjama, da jedu iz iste dijele tamo u kojoj vršte veliku nuždu. To je naš kulturni prostor. I samo, ko se tamo paradira? Udbaši, cinkaroši i karakteri, ali ljudi koji hoće čuti, koji se trebaju čuti, nećete ništa čuti od njih. To je to. Kultura varanja. Pa šta se čudite sad za te lažne diplome? Standardna procedura u bivšoj državi je bila, ideš na janjetinu, pivo i tamo možeš kupiti svakom restoranu za 500 maraka. A iste glavama vode državu, isti karakteri. Tu se smiju neki doktori ovdje, a on zna kako se prije funkcioniralo, mito, kuverta i tako dalje. I danas se to radi. Šta radi naš jazu u hazu? Zašto do sad nisu napravili napisali službenu povijest Drugog svjetskog rata? Nego po glava nas udaraju po tikvi jugozomboidi, hibridni Srbi i cincarska plemena. Zašto to nije napravljeno? Imaju 132 člana. Zašto nije tu formiran centar za pomirbu i istinu, kao u Sloveniji, gdje će se oni koji su oduzeli imovina, popljačkana imovina 45. godine, imovina se vraća natrag. Ništa od toga. Zašto je to tako? Zašto šute? Svi znamo zašto šute. Jer Hrvatska je ostala i bila, još je ovo udbaško-komunistički kalifat. I da se je Krist rodio u Hrvatskoj, mi bi slavili posljednji doručak, a ne posljednju večeru, već bi njega otkucali do doručka. Po tome, tu bi se i povijest mijenjala zapadnog svijeta, ali ove jude, koji su se prodali za judine škude, za 10, 20, 30 godina svi ćemo znati ko su oni, a oni kad umru, kad idu preko bare, oni će se zakopavati tamo na Lončarovoj njivi kao Juda. Sada je na redu